كما باركت على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انطلاقا من هذه الآية الكريمة ونذيراتها في القرآن الكريم، حيث يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاستغفار والإنابة والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فحري بنا جميعا معاشر المؤمنين أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا صادقا. فصدق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى سبيل الفلاح والنجاح. فالمقبلون على الله سبحانه وتعالى يقبلون عليه بالتطهر من الذنوب والخلو منها بقدر الإمكان. الاستغفار أيها المؤمنون ورد في كتاب الله تعالى أكثر من 155 آية، فهذا يدل على أهميتها والاهتمام بها. وجاء أكثر من 75 حديث في بيان الاستغفار، أهمية الاستغفار وسبلها وآثارها ومجالاتها. وكان صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، حتى جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا لا يفارقه حتى يستغفر الله فيه 70 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو السنة 9، وكان بقي له في حياته الكريمة مباركة عاما واحدا. أمره بالاستغفار، فقال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح حياته بالاستغفار ويعيش مستغفرا، ثم يختم حياته الكريمة بالاستغفار، فكيف بالمسلم؟ كيف يقعد المسلم بعيدا عن الاستغفار؟ إن هذا لشيء عجاب. يتي الله سبحانه وتعالى الله تدرو سنيدو يتنيدو tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo waɗi ko yettire jarni mo nema ji makko ɗin fof
nemaji Allah ɗi en anda ɗi ɓuri ɗuɗude ɗin ɓuri mawnude en jarnimo e majji il faut majji suuɗi ɗi e feeñuɗi jani to sooki kene yankoji e gundo yankoji en girrike wondema nemaji Allah ɗin ala ko ɓuri mawnude e ɗi waɗani en ɗin ɓaawo addugol en aduna ɗo wa waɗugol en julɓe ɗum ko nema Allah mawɗo en jarnimo Allah subhanahu wa taala e on nema ɗon yilti kadi o waɗi en e laawol nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e mofte ahlu sunnati wal jamaa ɗum ɗo kadi ko nema goo si wonti woni tun julɗo ɗum ɗon ko nema kono si o woni e laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laawol sahaba en e laawol yimɓe tabi'ina tawi kanko e maɓɓe ko e laawol gotol ɓe woni o fontay ka defte o janga ko windi toon kon o taa koko ɓe fiɓi kon o fiɓi koko ɓe jokki kon o jokki hayso ɓe ɓurdi golle tinnare ɗum ko nema e moto ko Allah subhanahu wa taala ɗum heɓotta doole heɓotta gandal en jarnimo kanko Allah subhanahu wa taala e ɗum en seedi ke yenanama ndema oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko kanko woni timmude annabaɓe ɓen ɓurɗo teddude e maɓɓe kanko woni almami nulaɓe ɓen fof o yettino ko nela kon fof hay hunde o marali ton secret fi makko ma fi ɓengure makko fi ma fi woɓɓe goo o ɓangini dina kan o acci en e lawol hentingol yo Allah subhanahu wa taala yoɓmo ko ɓuri moƴƴude en joddi ko yiɓi dendangal annabaɓe feƴƴuɓe ɓe fof en duwanikemo kanko e yimɓe makko suudu makko ɗum ɓengure nden sahabaɓe ɓe fof e dendangal juɓɓe moƴƴuɓe iwtirɓa maɓɓe ne moƴƴiri ha dendangal daroyi amin si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe sen daski ko wayama uditirɗen ɗo hutuba o aya ko Allah subhanahu wa taala yamiri fillaɗo e yimɓe annabi Nuh alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa taala wi woyoɓe insinanu Allah subhanahu wa taala ɓe ɓewɗo astahfirullah o jokkitiɗon kisan o waɗi sigatu mubalaga faqul tastahfiru rabbakum innahu kana ghaffara wo Allah subhanahu wa taala ko yafotoɗo o wi tuuɓe ko Allah waɗanon astahfirullah wolol ngol ɗo konngol andon Allah subhanahu wa taala ko yafotoɗo ma ɗum ko heewɗo yaafagol yani kanko ko yaafagol makko ngol ɓuri ɗuuɗude idi ko yafatako kon ko ɗum waɗi hadis ɓurti nokku goo o wi yurmede makko den foolimo ne o so ndaari ka bisimillahi rahmani rahim fatiha ɓe wi arrahman karmo koɓe firoɓe ɓurano ɓe wi rahman ko tawde yurmede makko nden no yaaji e kala ko woni ko iden en andi yurmede Allah nden ko yaajunde nde heeɗi habbi ɗaɓɓowo yurminede habbi ɗaɓɓowo yurminede iden sen noon Allah subhanahu wa taala yamiri mofte feƴƴunoɗɗen fof e annabaɓe ɓen fof no yirtan ɗo joni yoɓe insino ɓe wi astahfirullah ɗum ɗo holli wondema neɗɗo julɗo no hani darade hakkude makko e wonki makko ki o heɓa waktu mo hasbi hoore makko ko laabi jelu waɗɗa astahfirullah e nder ñallal ngal laabi jelu hadis ibne abbas wonɗo ko sahihayn wondema nelaɗo sallallah alih sallam kamɓe tigi ɓe wi wa inni la astahfirullaha fi lyawmi 100 marra nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maki wo min mi wiya astahfirullaha laabi temedere ñande wo nelaɗo sallah sallam ɓe waɗa astahfirullaha laabi temedere ñande wo hadis o no ko boukhari muslim hadise goo ibne abbas tigi fili ɗo o wi wo harsi men jooɗodi e nelaɗo sallah sallam min limanaymo ɗon astahfirullah e nder jonde nden ka o jooɗa ɗon ko sowno wo ko wiyata kon astahfirullah sowno wo ko wiyata kon ɗum mi limay ɗum laabi 90 fiyo noon Allah subhanahu wa taala wi 90 ka qur'an in tastahfir lahum 70 marra fiyo no wi 90 fiyo no haali on limore ɗon on sifre ɗon fiyon no idan en andi nelaɗo sallah sallama hari ɓe hebbinano wigol astahfirullah
taski non nelaɗo o wonɗo wiide astahfirullah taski alhaali makko Allah subhanahu wa taala wiyen ka qur'an wo o muñanike nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bakkatuji maɓɓe ɗin fof ariɗi e sakkiti joni noon e andi jaka wiugol astahfirullah on hinafi tubugol bakkaton tun puisque joni kanko bakkatuji makko ɗin yafama jaka andi astahfirullah ko dewal ibada astahfirullah nasa bonni tu ko dewal ko ɗum woni hakkude ɓe ñi Allah subhanahu wa taala en ara joni ko non mana astahfirullah idan nelaɗo sallah sallam e nder gurdam maɓɓe ɗan ko ɗan ɓe uditiri ɗan ko astahfirullah e nder gurdam maɓɓe ɗan fof ɓe astahfirullah yi ɓe hombiri kadi gurdam maɓɓe ɗan kadi astahfirullah woni suratu iza jaa nasrullah wal fath ko seede ɓayi amul fati no fotta wondema ko hitande jeenayyi no fottana wondema hitande amul fati ko hitande jeenayyi en andi hari ko hitande wotere pette ɓe nelaɗo sallam ɓe feƴƴi ɓaw ɓe witi hajju aro tawali ɓe hitande jeenayyi sappo naati nde hitande sappo badal hajji ɓe feƴƴini sallllahu alayhi wa sallam joni noon suratu nasr ko hakkude ka ɓe iwiti fatu ɗon e ma adu mum seeɗa ado fatti seeɗa e ɓaawo ɓe iwiti fatu ko ɗon woni yewtude en ko honno woni alhaali makko ko honno hani wawde nelaɗo sallah sallam so yi fatu makka waɗi ko honno hani wawde jaa ko yo istighfar ko yo waɗu astahfirullah ida jaa nasrullahi walfath wa ra'ayta annasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirh nelaɗo sallah sallam waɗu astahfirullah إذن أستغفر الله بمعنى الشكر أستغفر الله بمعنى ماذا؟ توبة أستغفر الله بمعنى الإنابة إلى ما لا ينتهي إذن أستغفر الله وأن عندي كل لزمي دو نلا صلى الله عليه وسلم لزمي نو إمو أستغفر الله هنا وني سي أغايني جولو دي جون دewal mangal salani sa salmini ko attotoɗa wolgol ɗon ka julde ɗon sa gayni salmini few salamu aleykum wa rahmatullah salamu aleykum wa rahmatullah ko ɓe wiya awwal kalima ko yawi astahfirullah salasa ko ɗon astahfirullah 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 fiyonno a taskike ɗum fiyon noon tawi bede awa sa gayni no juulude ko yawi alhamdulillah ɓaya juuli ɓe juulal ɓen ɓen ɗon wiya astahfirullah kamɓe juulani kono an juulɗon wiya wi astahfirullah ɓe juulal ɓen kan halaka te kandi o astahfirullah mari maana gomo en ala en taskuɗen o mana fiyonno fiyonno Allah wi yo wi so gayni julde so salmini astahfirullah balo hattal ɗon si hajju lanni hajju si arafa iwama yimɓe gari musdalifa ɓe fokkiti yahugol waɗa tawaful hajj jama ɓe jinno heewi fof no fokkiti ka suude kaba wangagol nden andi yo wangi ɓe arafa ɓen ko wi'a wondema tawaɓe arafa ɓen ɓen ɗon Allah yaafike ɓe bakkatuji maɓɓe ɗi inni yushidu llah subhanahu wa taala malaikatahu inni gafartu lahum yani astahfir anni gafartu lahum halas ahlu arafat halas maghfur lahum intaha Allah yaafanike ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin kamɓe dariɓe arafa ɓen fof e hoore ɗum ɓe wiyaya ɓe wi astahfirullah fa ida afadtum min arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم joni si goɗɗo gayni hajju o jaɓanama on ɗon ko wi alhamdulillah Allah jaɓanila kono ha hin joni mo yaade tawaful hajj kono hatta ko yo waɗu mulazamatul istighfar idan o istighfar ɗum ko amruhu azim jiddan idan neɗɗo no hani tawde mo hani darade o tasko feƴƴunoɓe fof se daari joni ɓe wi en ka qur'an Allah wi wo annabaɓe fof hino lisimino wiugol astahfirullah ɓe fof maɓɓe ɓe fof hiɓe duumino e wiugol astahfirullah
ayaji buyno heyga qur'an en ala natude den ayaji janga e goto pet seedintigol tum kala de suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala wi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na hondum ghufranaka be hombiri fop ko wala kon non ghufranaka ay man astaghfirullah do ko amana ar-rasul do ko nela do sallallahu kanko ko mofte be fo na wolede fim be hombiri aya ghufranaka ay astaghfirullah idan neddo no hani hebde waqt mo hani hertinde waqtu e der waqtuji makko din don hada ko astaghfirullah bi mana na winno jotto ka suudu o yata golle non tam perdiɗe jogiɗa ɗi ɗo ɓus a jogiɗo tam perdigol iwgol ɗo yaha ka golleta ɗon iwgol ɗo hota ka suudu dari kal embouteillage maɗum bimbi sa joli suba hakkude ɗon e nangue fuɗude waqtuji landata ko goɗɗo jooɗi harmo jooɗi wala huude hay hunde landoɗa goɗɗo hono jokkuɗani hen hay hunde ɗamat programme hay hunde mi jokkani feɗɗo lan hetti hay fuy ɗin ɗon tanji fof hay fuy ko tam perdi ko wiyenta kon tam perdi o jooɗo o ndaara whatsapp maɗum viber ma youtube maɗum ɗo haɗa tanji ɗi no bona ɗon hara ɗum ɗo nelaɗo sallah sallama ko tawno kamɓe tigi hiɓe lisimi mum hara amara ɗum ñallal hara mara astahfirullah nde wotere nder ñallal ma ngal hulɓe ni ko honno firi astahfirullah sen taskike e daray ɓe wi en ka defte jane qamus wo al istighfaru manaha talabul ghufran min Allah subhanahu wa ta'ala istighfar ko firi ko dabbugol yo Allah yawtana yafoma ino wonnon tubu biye ko beta kon tubu biye hubudo e tubu biye hertido tubugol bakatuji muddi fop e tubugol e bakatu toddado haron dum mo hertini on don bi ayni be wi astaghfirullah ko façon tati ko astaghfirullah ka bernde e astaghfirullah ka kongol astaghfirullah ka kugal hono ni astaghfirullah ka bernde ko won la silion astaghfirullah ka bernde be wi bi ma'na an-nadam wal inaba ila Allah subhanahu wa ta'ala wat tadhallul amamahu kulluha istighfar nisugol ko astaghfirullah nisugol anin si ko non hanno aya hano julugol juma ayi julugol juma anin si ko non hanno yaha law ayahon law anin si ko non hanno janga qur'an on nisugol don ko humari ma'ana istighfar tayno yondiri telen Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah man ma'ana goton bi ma'ana al-inaba ay ruju'u ilayhi artugol ka Allah subhanahu wa ta'ala battomo yidamo hulamo artugol ka Allah yida Allah subhanahu wa ta'ala hulamo hawtinde dino faalemo ha feƴƴita ɗum no mari mana istighfar mana faalegol Allah subhanahu wa ta'ala wi walladina amanu ashaddu hubban lillah idan faalegol Allah subhanahu wa ta'ala yidamo no mari maana astaghfirullah ɗum ko ka ɓernde wonta idan ko labudda ɓernde ma nde heɓa place faalegol Allah subhanahu wa ta'ala yiɗugol Allah subhanahu wa ta'ala nder ton hulugol mo nder ton ɗa yiɗimo ɗa hulimo ɗa wadde ko wi kon sabu yiɗugol mo ɗa accude ko haɗi kon sabu hulugol mo ɗum kadi ko astaghfirullah ka ɓernde kono noon astaghfirullah on ka ɗengal hebbingol memmingol ɗengal ngal astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ma ɗum astaghfirullah kalima daɓɓo shamila jamia astaghfirullah oɗo ibara ko ibara gawiya jiddan te neɗɗo wonu ñallal ngal fof o mara o heɓali jaɓal astaghfirullah o waɗ ɗum
haɗa kanko woni perde nde hoore makko ɓe wiyen hay sa jooɗike e majlis e jonde hadis aicha wonde ko sahih ka silsila sahiha sa jooɗike e jonde wolama ɗon ko wola ɗon wo si wolama ko moƴƴi sa wi astahfirullah ka lannode siga on jangga joni siga o si wolama ko moƴƴi ɓe waɗani caché e hoore ko wola kaydiri ko wola ɗon konnaɓe ka Allah subhanahu wa taala si wolama ko boni ɗon ɓe waɗana tampon yawtanede bakkatu ko wola ɗon kon hara anga tawaka bata bakkato subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ɓedde kafaratul majlis sa jooɗike nokku a wooli ɗum ɗo ka lannode a sonditike si ko moƴƴi wola ɗon ko yewtere fi Allah wola ɗon ko fi ko nafata islam ko fi ko moƴƴani juɗɗo jokkere enna ko moƴƴi ɗo waɗanta ɗum tampon seeɗani tuma ñande yawma qiyama bil aksi koko boni wola ɗon ɗum ɗo wonante kaffara konko wola ɗon hay hunde bakkati muɗum ƴagatama hadis ada fi sahih idan en andi ɗo ko astahfirullah qawli ko astahfirullah konngol on ni ɗum a wooda e konngol ngol ɓe wodira konngol ngol astahfirullah kuuɗe ɗen salligi bimana al istighfar ka salligi ma boni o salligoɗa bimana al istighfar farillaji ɗin joyi ko bimana al istighfar juma e juma bimana al istighfar sumaye bimana al istighfar الحج والحج بمعنى الاستغفار عمرة إلى عمرة بمعنى الاستغفار إذن استغفار عملي دونك أستغفر الله وقول لك كوغل ستسكي أتوي ما نجمود نموني لتورين الله سبحانه وتعالى قال أسكي ودقول أستغفر الله وأستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كما ينبغي لعظيم جلاله وعلو سلطانه أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد باو يتكم من الله سبحانه وتعالى دوانو نلاتنا صلى الله عليه وسلم يغاندو مسيب جلبه ko wiyete istighfar no tawa e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko geɓal e geɓe jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala dewe Allah ɗen fof ko ɓuri mawnude e majje ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala kono kadi ko kanje ɓuri hayfude ko wiyete dewal kon fof si hawtodirama tawete ko ɓuri mawnude e majje ko jantagol indi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɓuri baraji e hoore ɗum kadi ko ɗum ɓuri hayfude mo ɗawi ɗum hoore mum haray o felata hay goto joni sa wiɗo joni yo goɗɗo wi subhanallah walhamdulillah faqat laabi ɗiɗi subhanallah walhamdulillah kongo ɗiɗi hadis abi hurayra on ko sahih bukhari sahih muslim wondema nde goɗɗo wiyata subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard nokko go wi yamla'u al-mizan sa wi subhanallah walhamdulillah kongo ɗiɗi pet ɗum hebbina hakkunde leydi e kammo baraji konguɗi ɗiɗi cippagol ma escalier ji ɗin ɗo aron kay ɗum yawgol ma escalier yawgol ma place ma haɗa jooɗɗe fanki ɗin baraji ɗon feƴƴirde maɗa nelaɗo sallah sallam ɓe maaki konguɗi nayi nde mi haalata ɗiɗo ɗo ɓuranni mi kala koni aduna
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar konguɗi nayyi 4 kalimat ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams. ɗiɗo konguɗi nayyi nokkugol make khayrun min ad-dunya wa ma fiha. ɗiɗo konguɗi nayyi no ɓuri kala ko woni aduna e aduna on tigi. konguɗi nayyi awwala ɗum aqalla min daqiqa, awwala ɗum ko ɓuri fanɗude minute. nokkugo nelaɗo sallah sallam ɓe maki nde mi wiyata subhanallahi al azim subhanallah bihamdi. ɗiɗo hadis ibn abbas ayiɗi fi sahih bukhari. wiwgol subhanallahi al azim subhanallah bihamdi kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila man ila arrahman. subhanallahi al azim subhanallah bihamdi. ya subhanallah konguɗi ɗiɗi pet ɗi goɗɗo wolata wuri hay wattanali yimɓe. wiwgol ma subhanallah al azim subhanallah bihamdi. ɗiɗo konguɗi ɗiɗi sa duumike wiwgol ɗi hiɗi hayfi ka ɗengal ha, kono ɗino teddi ka peesirgal. si peesoyama yawmal qiyama si ɗum wattayama hoore ɗon tedday. in foti ɗaɓɓude golleji kal jibal ko tawata si waɗiyama ka peesirgal men sagulat mawasinu sagulat mawasinu. kala men ɗaɓɓude sagulat mawasinu. hiɗen ɗaɓɓude ko teddinota peesirɗe men ɗe ñande yawmal qiyama. ɓe wi noon ɗum ɗo no tawa ko teddinɗa peesirgal ma ngal honɗum woni subhanallah al azim subhanallah bihamdi. idan hoore astahfirullah nene mum on fop wigo la ilaha illallah. la ilaha illallah yani konngol ma qila fi dunia hayran minhu wala afdala minhu. wigo la ilaha illallah ko ɓuri moƴƴude kala ko goɗɗo wooli ko aduna ɗo. wi kala ko goɗɗo wooli ko aduna ɗo ala ko hecci baraji la ilaha illallah. nelaɗo sallah sallam maki hadis selluɗo ken ɓe maki khayru du'a'i du'a'u arafa wa khayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illallah. wo du'a fop ko ɓuri moƴƴude ko du'a ɗo arafa ko hajju. du'a fop ko on ɗon du'a ɓuri moƴƴude. wo ko ɓuri moƴƴude noon e ko du'a ɗo ndeññande ko wi'ugol la ilaha illallah. idan kam laka min la ilaha illallah ko jaru heɓuɗa la ilaha illallah e nder ñallal ngal maɗum e nder jemma o jeel heɓuɗa la ilaha illallah. to hasib nafsak ɗawa joni wiide anga janggal qur'an a hunjaki maɗum a motaki a ɓorina maɗum tan ala hayɗa ka hoore lawol ɗa hoore birew maɗa ma ka bitiki kono ɗa wawi wiide a wata wiide la ilaha illallah e julɗo a wata wiide la ilaha illallah hebbina wigol la ilaha illallah. qur'an wi wadhakirina allaha kathiran wadhakirat. honno hikki ɗon a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. jantotoɓe indi allah ɓen hara ko moƴƴa. jantagol indi allah nden moƴƴa ko ɓen ɗon hombira aya on ka suratul ahzab mo ande ɗon on fof moɗon hunji aya. innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat was sabirina wal sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imin was sa'imat wal hafizin furujahum wal hafizat wal dhakirina allaha kathiran wal dhakirat. ala doto afdal wahid afdaluhum الذاكرون الله لأن جمعوا هذه الشروط ثم زادوا على ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن فالعبد الموفق هو الذي يجتهد في ذكر الله عز وجل ويكثر من ذلك. فلا تذكر أحدا أكثر مما تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا عيب. سيتايانغي أماري قد go mohalata inde mum nder nyallangal nder jemma on hara silima mo no buri ko haala inde Allah ko hara no ngaldi ni moƴƴa. Yo taw hara ko mo halta inde mum wo kala ko haalla e nder ñallangal goɗɗo inde makko filliti ka haalama ha yo taw ala ɓurɗo e nder ɗum ɗon si calculama ala mo haalata ɓuri ko haalɗa inde Allah kon subhanahu wa taala. ite neɗɗo on kanko tigi yo daro kanko tigi yo hasba hoore makko andi neɗɗo si hasbi hoore mum o heɓa solution. si yimɓe hasbimo heɓata solution. enen ɗo en nani ka haala ɗo kono ko honɗum gollirɗen ɓawta muɗum hada wa su'al. hara sen yalti ɗo hande kadi ka allam nasma shay'an
إذا ما الفائدة من الخطبة؟ ما الفائدة من الكلام الكثير؟ هذا سيالتي دو جوني كدوا وسننا الهيفوس كلا هوتا كسود نفانكي بودة هوتا كبيتك نفانكي بودة هوتا كبيروم نفانكي بودة إلى دو هاكا سود نفانكي بودة نوادي كهوتا تا سجدت دو كلا ذكر الله مجدت دو يا هوتو هذا هبي دون تونوجي taw hay fus san salima koko nanda do a wona e was nyande ada do hasde fode ando fi jantagol indi Allah Allah subhanahu wala dhikrullahi akbar e fode ngande nani ka Qur'an wala dhikrullahi akbar kanko tigi wala dhikrullahi akbar kanko tigi en nani en anitinama do en hota ka suudu harakati dum do san salen hay fus hara en do jantota ko indi Allah hay fus ndayanta do kan de wona usbu'u mayyit a'udhu billah neɗɗo julɗo jowaaka heɓde yontere mayde ma lewru maydu nelaɗo sallah sallam maaki hadis ayata on ko sahih cheikh al albani waɗa silsila sahiha o wi masalu alladi yadkuru rabbahu walladi la yadkuru rabbahu masalu lhayyi walmayit misal o neɗɗo jantotoɗo indi Allah e neɗɗo mo jantota ko indi Allah no wayi hakkude maɓɓe wurɗo e mayɗo taɓe ɗo noon ɓe wuuri kono oɗa janto indi Allah on ɗon ko bi masabati lhayyi oɗa janta ko indi Allah bi masabati lmayyit hada kalamu nabiyi sallllahu alih wa sallam sadiqu masduq mathalu alladi yadkuru rabbahu walladi la yadkuru rabbahu mathalu lhayyi walmayyit لا رأيك سلسلة صحيح الجلد السادس. إذن عجيب، لماذا أنت ما تذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ اسأل نفسك. فيهن أجنتك عند الله سبحانه وتعالى، فيهن ما الذي يمنعك؟ الشيطان. الشيطان متربص لك بيهر دار ليرون يوني دار بدارود أفوتنا نقول لكم مؤيتم جاء النوم، يعني يأتيك النوم، نعاس والتعب يذكرك بالأمور المال إلى آخره لا ينتهي. فالدنيا إن شاء الله ما لا نهاية، وأنتم تعلمون أكثر مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والأمل، وأن يجعلنا من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثير الذاكرين. مسيب يجوب التدبة نند يوم القيامة كلام كوكو قول لكم كل يبته سيقول إنما نحب أبراج تاوي هناكو إتان تمودي أن أجول حقيل أجون حقيل قد بري ما دون هاي تافيل هاي قد إفو دين عندي حديث مبه فقراء المدينة يمبه مسكينات المدينة بين أنو كان الله صلى الله عليه وسلم إفو دين عندي دون حديث نوله بيبياري بيني نلا صلى الله عليه وسلم تندي من قد دون من كذي كم يريد الله غندو سكري حكوا دي أمين الله باي بيدو كوينما فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من كذي بدن فعلا كونكرو دبيجو مرا بجولة وبودكم موجي إهورة بوتدون إهورة كم من ودكم كديبه ما به نلا صلى الله عليه وسلم تندي بدون كوبي واي ود تبتسي بجوجي تكدون هاساتي بتبتي يمون بليزمي كدون هيك قلت لنا لا رسول الله أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يدرككم من بعدك لم يدرككم سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا رجلا صنع مثل صنعكم فقالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 داري بير بلاندي نلا رسول كنتيني ني دونكو كوبي واي ود كو هايفي كو نيوتو ناكو سات hono jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. Ita musidɓe julɓe tedduɓe te nanude yewtere ɗo hotiren ni hala ɗum woni hujja e hoore men ani so e ɗum ka tawata ni se nafatama puisque ala ko tuma wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi tuma nde on tigui in a modi simi wanno mi nanno le pellati mi nanno fewno ko wala harlan ɗon kono mi heɓano feere few a cheytan sadde bayna ko hen عياذا بالله انفو هبني استغفر الله ودي ملازمه الاستغفار نافي يقول ادنتم هذه علاقه بين الله رب العالمين سيدنا الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي استغفر الله حتى في اخر حياته فكيف بمن هو دون حتى دون التابعين اقول اذا ينبغي ان نعتبر بهذا الكلام ونتعظ به واسال الله سبحانه وتعالى ان يوصل هذا الى قلوبنا حتى نستمثل وتمثل لذلك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واوهن كيد الكافرين
اللهم من أراد بالمسلمين وأراد بنا سوءا فاشغله في نفسه وجل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أمر في فينا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Séminaire waɗomo ka maɓɓe lambalɗi ka juulirde maɓɓe janngo e baɗɗi janngo ka ɓaawɗo duro alay noon ko ɓe jannata e nder séminaire on ko fii dewɗe ɗen hakkunde dewɗe sunnayankoje ɗen e bidtayankoje ɗen ko ɗum ɓe sendindiranta jama inchallah aray ɓe korir jama o seeno lawɗe alay ko waddiɗo e ɓe mbaɗi gasuji waɗeteeɗi aafiya ka juulirde alaa jikkuren en kamɓe e docteur Mouhamadou Ba alay noon ɗi fuɗɗitoɗo e nde yontere aroɓe ɗo kala maɓɓe ñalade nde woowi e muɗum nden ɓe fuɗɗitoɗo inchallah alay ko teddogal jama o wowruno
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe daroɓe ɗiɗo ka la page lawol onno kisal e ka page man ka gesa e ka page lawol dina ɗum wi'a ko saɗi ko tooli nam haray noon joni haton jinnoɓe majji kadi hara wona ka Facebook ɗo hiɗi yara ka YouTube kadi ka YouTube ɓe yaha ɓe ƴette ɓe winda o numéro ɗo plus 224 624 22 25 78 plus 224 624 22 25 78 ɓe windi oɗo numéro ka YouTube ɓe windi oɗo ka YouTube ɓe waway hendagol ɗi si hendagol maɓɓe an sen jiɗi ɓe yaha ɓe appuya ko photo ko wonɗon ɓe yaha ko playlist ɗon kay ɓe hendotoɗi fof ɗum ɗo ko nouveau modèle fi gollirgol numéro on ka YouTube inchallah ma ɗum facilement on ɓe winda Ibrahim Marela ɓen to ka YouTube o numéro ɗa ko on kadi tellata ka Telegram e ka WhatsApp groupe